khovel ngai san lal nuro pui taima invong le ami puite mangaya thiam takaro rel thin tu kumsum sari chuang lalukhum khum thei Queen Elizabeth chu ro pui taka William anita khonkhom chanela kan lo lo ma che chibai ule mimal boina sang sang awangin video thara karon ti chuak lok theilowa in mi hria thiam nangen pa in video masa te min lo thlir saka channel min lo ngai hlut saka wangin lom thu ka soye tunchuma chuan Queen Elizabeth Vuina le a Behbawm thil thlengte ron lor ka tum don ani video min lo like saka min lo subscribe sak ngei turin ka som ngala che mi puiten thlana chibai an buk theina na nili chung Westminster Hall akwang hun chu ani hnu September ni som pakwa tho tan ni khan Queen Elizabeth chu state funeral nen ro pui takin Westminster Abbey ya William anita ani kumsum sari panga kalta apasal du tak Prince Philip nena tiam tlate an lo ti to na le annuwa lalukhum ro pui khum tir alo ni to na mun nge maya chuan ama thaliam turin mi poimo sombik sang ni chuang chu an lut ngua maya hengzinga hian khovel ram hroi tulian tak tak zanga chuang an telani an zinga langsar zual te chu US President Joe Biden le anupui Jill Biden Canadian Prime Minister Justin Trudeau French President Emmanuel Macron German President Frank-Walter Steinmeier Australian Prime Minister Anthony Albanese India President Draupadi Murmu Israel President Isaac Herzog King Philip le Queen Matilda of Belgium Queen Margaret II of Denmark Japan lal Emperor Naruhito le Empress Masako te Netherlands King William Alexander le Queen Maxima te anni ti chuan a hun top mang turin lalnu kuang chu Westminster Hall atangin zone chua anita a 1st Battalion Grenadier Guards sipai pariat ten za takin British History lal Rayber Queen Elizabeth kuang chu an zona sakor tolai ro pui state gun carriage a chuan an hlaga Royal Navy sailor ten tolai lir chu hnukin ro pui takin an vuina hmun tur Westminster Abbey chu panpui anita ani British Prime Minister ro pui Winston Churchill hnuwa state funeral ro pui nei le masak ber ni in lalnu kuang chu afate King Charles pathumna Princess Royal Anne Prince Andrew le Prince Edward te baka atute Prince William le Prince Harry ten an zuyani Queen Consort Camilla le amonu Catherine Princess of Wales te chu karinan kala keithian afa u te pahni Prince George le Princess Charlotte te ashruaini kuang biakin lupui ani lai chuan zaipol an lo zaya kuang chu Royal Standard puan zara khu ni in achunga chuan lallukhum laltiang scepter le orb anti mai te chu da annia pangpar kara chuan afapa King Charles akutziak in loving and devoted memory ti inziak tar anibok hek pangpar te hi United Kingdom a lalin pangpar huan sang atanga la khom anni hlan sakjing a hian apasal neya an lo sakto sam lar tak sam number somni pathumna lalpa chu min veng tu ania katla cham lawang ti chu atelani Archbishop of Canterbury chuan Vuina in khom hi akai hruaya lalnu Vuina hi London hunrem laia mipuin a hu hova an en theina turin big screen a live ani bok ani Vuin khom toplama hian United Kingdom pumpuia lalnu sunnan minute ni chung ngoi renga hun man ania Khowela Airport lun ber te zingami Heathrow Airport a po engkim cholin minute ni chung hi rehmakin anom ani chumi zoa National Anthem God Save the King chu usun taka sak anile ani mipuite an chu mek lai chuan tuk tina lalnu tuk ver hnuaya totorot ham thin tu Queen's Piper chuan Sleep dearie sleep ti chu lungrun zetin atum ani ti chuan pasal anei na biakin chu a pasal du tak kianga zal kum khwa to turin atop na atan achu asanta
Royal Navy sailors ten tolai lir chu an hnu ka an sira Royal Guards te an kalbok ani aro pui mup khop mai Queen Elizabeth nu le pa King George paruk na le Queen Mother telim kalpel pui ani lai chuan ka fanu iti tha in kan chuang tak zeta che lo hola lo chol toro ti ni om takin an lo thlir ani kumin jun thlamaya mi pui te ma alawin lanna Royal Balcony chu kaltlang pui ania ti chuan Wellington Arch atangin mail somni pahni ahla Windsor Castle panpui turin lal ruang phur motora lanlu anita ani atu le faten asira dingin an thlirenga aruang kaliam pui ani lai chuan afapa King Charles chuan salute ape ani kongdunga mi pui tam takin lo thlirin an lalnu an ngainat le an ngai ro pui em chu an thlir liam mek ani afanu Princess Anne chuan lalnu ruang chu anung chia motorin azuya lalnu du dan ang ngein Princess Royal hian ahun hununga anu hi atha thlam mi alawa Balmoral Castle atangin anu ruang chu akalna pianga akal vezelani kongtluanin mi puin an lo thlirin pangparte an lo thea Windsor Castle thlenpui ani lai hian afatele lalchung ko member dangten an lo muaka awi ngainat em corgis tepo an lo omani Windsor Castle biakin St George chapela hunhunung manchunzom ania Queen Elizabeth lalna chu atop ta ti an tirnan akuang chunga lal tiang scepter le orb tele lalukhum te chu lakson an nia Lord Chamberlain chuan lalnu ta na arongbol na atop ti an tirnan atiang chu mun hia eltliakin kuang chunga hian ada ani kuang chu zoi muangin Royal Vault an ti maya chuan lak thlak anita ani ti chuan Queen's Piper chuan atop nan rimoi lungrun zet tumin zoi muangin akal liama biakin chunga chuan God Save the King chu usun zetin sakle ani kumsom hi pakhat ani laya aram le mi puite ta na anun le athaina hlantiam tu lal nu ro pui ami te ngai na chu anu le pa aleizon nu le apasal te kianga zal ve turin zal alonita COVID-19 wanga rami puite thlabara anom laya athu soi hian a video ti top te ang We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.